Ngithanda ukuthi ngibingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ke isematheni before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele udaba oluthinta abalingisi adeke belingisa lapha kumkhokha okunguDeli Malinga okade kedlala indawo kaMamzobe mase kuba nguye ke lapho uAlizwa Sikhafungana okade kedlala indawo kaGabsile. So uphelile ke umkhokha ngolwesihlanu and upheleke ngendlela ebuhlungu. Sibonile ukuthi ke kufena kuMamzobe kwaphinde ke kwafayena futhi kuMabusi. So indlela kophele ngayo ukhaliseka abantu abaningi lapha einkundleni zokuxhumana. So la nguphatheleke indaba ezimnandi indaba ke ithinta yena kuMamzobe benoGabsile kuvela ukuthi ke uMamzobe benoGabsile baqokiwe ke le kuma awards aseGhana okungama Third Ladies in Media Awards. uMamzobe yena unominate emkhakheni weAfrican Female Actor of the Year kwase kuthi ke uGabsile yena wanominate kwiAfrican Female Content Creator. uDeli Malinga okade kedlala indawo kaMamzobe lapha kumkhokha ubonge kakhulu ke ngenkathi ekhuluma nabezindaba ebonga ke ngokuthi ke qokwe kuma Third Ladies in Media Awards aseGhana waphinde ke futhi wabonga kumkhokha ngokuthi ke ubavulele indlela. Okunye kaphinda kuveza la uveza ukuthi ke bayazi ukuthi ke kubuhlungu lokho kwenzakele ukuthi ke umkhokha uphele kodwa ke kumele impilo iqhubeke and ubeke futhi ke senxenxa abantu ukuthi ke cela bebavotele njengoba ke benominatiwe le eGhana. Kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ade nguphathele zona indaba ke ihamba phambili ezithinta yena kuMamzobe benaye kuGabsile. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke usubscribe and uphinde ke futhi ulike ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.